USIM ka hima nongkla upa im PMCM ulapan kan mau ya kajingwan pli Menteri Rangba ka Assam umidhi ya Tirot Singh Memorial School hanongkla ha usnem shejar khanai spasan paulai upa im ulai thu bahakade ka snam ha umwe na ki khana school Kabapnya upa im kena ulakran building kajingelang pertama. kajingpli ya ying bathama Building kani ka school hanongkla Kabaskan. ujamang arja paulai Habang adon akan keluar. Kapan kenal yang asyak itu kisnam jong kajeng senang jong kani ke sekolah. Kemala pensuang di headmaster. Adon man bentrap katu kani. Nomor ada itu. Mungkin lagi fast student jong kani ke sekolah. Hak wala pre kani ke sekolah hak senang kat kandai spasan pula. Balawan play, the Chief Minister of Assam Hakata Usri Bian Midhi Hakata Kapur, ka building kalong ka babiang Bopaka Ban Asyawan Slang Kinong sang yakan di ka school Kilakot yung Chief Minister Banwan play Bang, besok pernah baca ho, ia pi bahasa tak apa orang pandang surau, kadang baca tak surau jauh lebih sekat, Andre, musik ini seruan poi, dah kejip, hadu kecaka bakadon, bakataka caka kadon hantai hatuan ongse, apa yang kamu punya obat, kanong kelau kecaka. Tapi juga pun bentuk siapa bagi tak inong sang jauh dekat sekolah. Kemudian orang yang masa mana bagi dia ini masa orang yang mau beli, ibarat juga pori pa juga. Mansu ai kajeng dia, man pasal tu api, kerana kepatan ku membantah. Kapai bagi dekat sekolah kalwandra, ia kena kadang berkatai. Ha kajing penkiu ya kajing pule putri. Haklah kesenam jam kajing senang jam ke sekolah. Indon sekolah ke wairu. Nado mairang syaduk sini syarum. Mat hakita kisnam. Ini kisnam jongi ini kadang makatai. Indon wairu on ban pas tangka kelas 6. Malay na ke sekolah kajingai. Hak kita kepuan lah pikuali sekolah pihak milik semua pelang semairang. Mak kata undan. Dari sukmen bahak tang hakan dia senam hadir ke senang jauh dekat sekolah. Lami buon bah kita ke pas kelas 6. Hanong kelau hamau nutriang hamau penyau hamau kerap komentar datar. Mak nak kata kajem pas jauh kita ke kena sekolah tak kuat. Kalau mandra orang yang jeng si pun kin LP school yang man fiksional, apa kita kinong hikai ke bapas nak kita sekolah, kita lalong kinong hikai, nemara kata kepuar, ke qualification man hikai LP ke kelas 6. Ini dah kata nak senam kalau nang kiu kan lang roy, mak kalau mandra si pun kajing kala akan dikendang berkatai. Berkat hak kita kesenam sampo kalong kumlo. Bab mentah pada kalong kumlo. Mentah pada yang wilayah aman. Jangan kesenam gidan ke secondary school. Laman yang kesenam gidan ke upper primary school. Kini ki bano ki jengkiu hakapule piti ki sedang na kani ke sekolah. Lai silam dan kani ke sekolah hata kepuar. Ngendang kam sadin ia kapalang manta. Nama kata ngasgau ba kan kajing si anak tu kap sedang. Hakajing pli kani ke sekolah kalau dan ke building ka babiang ada kembali top mana. Ini buat kalau ingno bakom talara no sini
Harwala pelong temporary kata ke school akas building jongka cooperative society kemudian hangni. Mat hadirin pandai misayo ya ke building berkambiang naga government. Maksudnya bok kata ke building dulu. Kesyarat no ha periong akan senam baladam. Mat mentapat ngilyo ada ke building do bilan mo. Simen building let's say kepada eriong kan melak subanran. Kado kemuway na kita ke student ke bandang kau eh. Mai ke jing kuble ke pang. Ya kita ke nongseng jong ke school. Badai lang baka jing ni jinga ke jong pi. Baka pateng jong i menta kalang kum ke bangilang. Menta let's say la bandang kiwi jan man gap sewi yang iyo kiwa pasi kanan bakam cerong nilai poi nilai dan kanai kajing sedang jong ke sekolah ada kilong din min kan mau buram ya kilong shwa jongi ki bala panio hangi ya kan ka pateng kapal rai bala par palkio seprang awra ke benta Tam hakaliang kapule putih